بێگومان مەسیحیین دەشتانەینەوە و لە باژارێ مووسڵێ لە سەردەمێ چەکدارên داعش ماڵ و ملکەتên wan lêstandin û derkirin. Lê ev diyarde dubare ser hilda û piştî azadkirina Mosulê gelek xano û parçezevî û erdên çandinê ji bal partên siyasî ve ewên çekdar mîna hejda şeعبî destê xwe danaye ser û beşekê evan mulkan ji bal kesanên baladest ve hatîne dagîrkirin. نبتنه پارتین سیاسی گندلی دیکن دوی بیا ویدا جبال کسا و اویشیانا تزویر سندان هبی دست خودانا اثر ملک مسیحیان اولایان سیاسی گلک ملک داگیر کرینه و هندک ملک فروتینه و پاریوان خرج کریه جبو برجواندین خوین سیاسی وی بابتی گشت خلکینه وان لسر آگه دارن. بێگومان کەیسا داگیرکردنا خانû û milkên mesîhiyan gehiştiye Bexda û di nava perlemanî da gengeşe li ser hatiye kirin lê heta nûke bêencam bûye. لا برلمان ولا حكومته بكتابي فرمي داوما كرديا هي كان كتيدانا او البلايك اللي موجودين قبولنا كان بالنسبه لي هذا عقدي Eve êk ji ewan jinên Kiristyanek û xelkê Mosulê ye û niha mulkên wê hatîne dagîrkirin û nikarîtin vegerîte ser mal û halên xwe. اتصلت بأبو الملك من پەیوەندی bi xwediyê mulkî kir û min gotê şuqeya min û pare û zêrên min tê dabûn. Zêdebarî nav maliyê. Bersivawî bû min ew bû got carek din peywendiyê nekey. Evî babetî ne veke. Eger tu dê jiyana xwe ji dest dey. Min gotê dê skalayê tomar kem. Gotî here tomar bike. Min skalal gelek cihan tomar kir. Li çi kesan bersiva min neda û pîtev min neke. ولا حد جاوبني ولا حد رد علي. Keysa dagîrkirina mulkên mesîhiyan nebtinê li Mosulê evê diyardê ser hildaye. Belkû li Bexda paytext jî çendîn keysên wesa hatîne tomarkirin û gehiştibû ewî raddey destkarî li senedên xanoyan jî da hat bû kirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.